Kajing pentut kamariang kabala pelong ya kilinti kisengking bandukut bat sertok kalik kawan upai ba. Kawai na kajing ja kabala pentip menin lese pedeng kajing ther ulaba ka Surok NH40 Shillong Dawki haki benta na syarum jong ka Pynursla ka badai Neng ka Briwar resort kabakum bala yoi leng bagi WhatsApp status bala sam syat bala ong rushwa kastan beje menemen step lalap bakate ka Surok kala Dkut. Kat banyo ban ringdur da kane ka kenhun lum kubor ka company ka papentrai ka NHIDCL kala le ban pendep ila ka jong ka kamram. Bat kumbala pau kala don ka jing penken ria yat kali ha ka bala patha sipor ya ki kali ban yat nya ka Surok ka bala sam lengba namadan langtat ha kmat jong ka te ka jaka ka bala Dkut.